Let us pray. O God, to whom mercy non-speaking friends and families, I know your presence is most welcome and appreciated. I just go into my mother tongue, where I'm comfortable. But if you don't know more in the mama, ito yun na niya. Ito na mo. Ang mo lang ay pwede yung mga ito masiofana. Pa, ililele po po. Yang may siyas ko yung managyayo pa. Yan, ole mamaftan. Mafeilwa ili. Tasniva fikukon. Tasniva fikutol through a blind date. So na, kasi alam ko ay ko ini. Yes, is kana tayo magpapawalin. If I will have my layer ko ini. If I will mga mapya, ya okay na ko ini. Matataan ya piya na ko. Tata. Ya mga mapapawalin. Matafaawa sa panabo. Nafanafan. Panabola ni nana. Anuaya ulo na ayin. Yan, so yan lo ayin. Ote fia watu mafaayo. Lo ayin. Sa ayin makutasi yan ang kaiba. Inulo banus o nama tote tukumayag. So uwol sa uwofobia. Yung Rudy na yung mga ulo ay. Wala ayin mo, imawat. Ay may dumadlag lang. Ay ko man ay. Ang mato iwan. Sabi alam. Mag-ulam mo man ma'am. Ya, kung pumalo ta ko siya mo sa ko. Kaya kanya lang ba? Ulong mo. Pumalo ay makuha sama. Nung mafana ay niya. Ay afmayan boss or boss. Ya wala na fenabo. Ele sa fenabo sa fenofi. No mata fenofi ang tama. Wala fenabo. Ito sa kaya ko kabalik. Kaya ko kasi kaya sa tama. Si na ko sa tako ko mga ele era ko sa mo. Ako masasan may umo yata ko. Wan sa nito no to in. Kasi lang ba yung tama na. Kanya na kim ko akin. Ko alawan niya. Kaya pa rin pamalo. Kasi kaya ko na mamaya ko. Kasi wala na mamaya ka. Wala ko iris ka pa.
ke ia mātou mātua, a wā ala mawhai ngāwo, sa whai le leile. Sa whai le leile mā wha amau, sa alu le mā wha salalanga newspaper. E waso ngā, ia, e mesa o whai ngā rena, ia te atino tino tangata I tangata whai ngā renga I pai kasi. Oi, ia, on kua mele nei, ia, I whirika I kai. Isa ka hana. Ia, le lei mā whai ngā wō, le lei mea uma. Ia, ua whiawhia ngā aina, au le mea ia whawhita auni, ia mea e ngana o le taku. Ai, ua whaamunia mā ua le hiki. O te au mai a lama le kōti le mai a ngā reko lima, ka uki sfuliva, a whapea mai. Aluia oi no whani, ma e tau atu le au le lei o le. Whaamanuia ngā le hiki a te oi. Iana mamanu ia aina sotoko. Iana mamanu ia aina sotoko lua. Se I o tō lau lau te tas atu ia whakunia ngā le hiki a mai. E le lanu lea tō te wa ai atu ia e a kofuela mā whana o le blue. Pasona. Ia kwa lea atu au sotoko. Wa lea mai whakamaro ia tia. A pese lai. Ma te fia la vai e usus. Ole baby blue. Ya ma yo to ina. Ama ora ma te tafa ko fela ma te nia. Sawa mana ki tala le. Ka sa ko le. Ya ka ro na usu ka usu. Ta te tengo. Ele lo pa ki. Sa mo son. Ya ama te ko pena ke sa ma ki tala. Apa itu semua ini ibu hasil leo tu sini mana leo orang menulis sampai makan lain leo
isa mo, papema ko, so le pia ka ko tula fo ina lena, na ese fo, le awalan au mai le au mai le manuia ia mato, pia no fai loa, anu ia lo fani, mai ta watu le yo le ali, le la te na o fai loa, na mata mai lava ma ai, ise ai no o fa manuia, e mo ia tele fa fita, ale au mai no le fa manuia le, te fa no te fa yo lo pala oi, yo lo fa la fa ia la mo le oi, na e lo ai yo le lo fa le ali, ata to le oi te fita tu, le fita to yo le mano le ali, o te fa la tele na le mato si se e unexpectedly awala na mawai, le te mato te kaseli yo to ina, fena business, mo me chako, per fin come lo sta su fai mai, silino. E ti hanno avere modo to vuoi. Grande. Ai, o antes io to fino alla totama. E le mai na ko pala e fi mama o le citizenship o museo. O fa gloria. Ai non fai. Mai ko lo ko. Ale lo le mo to. Na mia. Mai te fa ko inga, mai te pa mani mo ko inga lo ko la te fa na. Mai ma te fa na mo ko. Ave lo le. Ma ni e ai. Na mo watu le tani. Wa Francis 16 is ko. Ai mo wa ta ma ka. Fatto lo le se fana. Au mwana wa fana na that's lo ba. Ko ya kana kana ko. Au mai no tu pe apa mai ko pe. Ya, o pusha ya o fa na ko pe. Ave officer musila. La kira ko fa mo. Ma ko metia a ko no na no. Ya yo lo mai no pa sili no na ma ni fe. Ko le ya ma. Le ya le tania ma ko. Ma ya ko ka sana ma ko pe. Ai pa le me. Sa ko ni na le ya la es. Ya, ma ko mo ya lo ya. Ya sa.
Go. Go. Saya yang respect ini. Harus lima. Saya yang mah. Ya. Kalau saya orang yang lama. Cukup ingat sama ni. Kalau tu orang yang main golf. Dia nak para barang nak. Ini barang apa? Iya ni uci. Ya ni namanya apa ni ni. Itu siapa tu foi mamãe não é a filha. Outro se lá no dia também. E essa pequena cai no lado. Pequena cai no lado. Olha essa fala se ela tem que cuidar. Então ele não é. Ya orang aman bisa. Ya, tak percaya. Dia tanya mereka. Awak pasal laut dulu ni ngata maya itu. Ya, umma. Biasanya kalau umma pikir apa? Hanya yang makaya pikir maya. Hanya yang makaya pikir maya. Dia harus oh my mama told what kalau yang mama tu kalau yang tu mangkal kalau yang lo salah ya tafsir la masalah mama ni ya fi le mula ba tafsir ko ini kama tu apa yang ada ayah apa yang ada pasal apa tu maybe 18 months, no more. Pero for mine, this is it. Lepo ko ini. Ya, satu besok sana kanina. Ya mako ubina dole na fena ko kan. Umay fo ka kan. Ko ya dumale ta ka sa ko.
le leola, le tua fo e ko le leola, le tua na te ama, le tua fo i na te toi kareina. O alu a alu pāmalo na malie, alu pāmalo na fiafia, o te moti noa, sa mātou tausi man whaamaoni ma sia mawhana, o te moti noa, sisi ia kasa se mea hape ia. Ako ina. E o fo e mea o ta pena mo lona, a mata mai na mai aso na mani wai, e o mene mea aso. E le ese mea whaapea e whane tono. E ia te ako malo tiro tiro. E tupu mea e, o uma na ta pena la whanau, ma mata o uma, mea e amai e lea liki whaatino ai mea uma. Le ese popore, le ese bevesi, body school. Body school. Ia, le o tala ue nā o te whaia whai, ai o te iau e whoresi nere o te susi o Isaia whātasi, spiritual, Isaia whātasi, spiritual. O a o le ni ilo watua, o le na te tā o whilo rima tamata, le o whaiati atu o te whethi. Doke ni tamata rima maros, o te whaiati na mai o le atua, Tama whaia tosoro ai na ia. Fully committed in a real tua. Te te mātou kani kani wai. O le tere se te mate manara whaakumi, ai o te whaia se te whaia atu, pā, we told Pa, my love, here, I promise you before and whenever, Pa, I saw your suffering, I saw how you suffered alone. I wish I could have done more. I wish I could have helped you more. Forgive me and the children if we have failed you in any way. It was not our intention. We wanted to do the best for you. In you go. And you free. You go in God's peace. You go in God's love. La tafana, ele umai ngā wena tāua. O uma ngā wena na kawara ameri i atu oi. Haka ngā wena tāua whakawara. We have 6 children and 14 grandchildren. I promise, leave the rest to me. O te maros, o te whiwhia whai, o te whai ante oi, te whamaoni a tāsira tā whana. Oro wawa nō. O le fora folanga me susi a Paulo i Filipi. Aule pupole o tau si mea tasi, a ia whailoa atu o tau mana o inia umalawe i atua. I le tatalo, a le whaatona, a atua mai whaakatau. O le manuia o i mai atua, o lo sili lawa i mea umai na natu i a. E leo i mai o tau rosa, a atua o tau mawhai kaula le Kristo Jesu. Le au usoe, o le toi upule nei, o mea uma o mono, o mea uma o tau leia, o mea uma o tonu, o mea uma o mamau, o mea uma o matimofi, o mea uma o mamone leia, a whai fo i se isia mune lei, o se tasi mea e vi ia, i o tau lana timofi i ia lawa mea. O mea fo i wa o o tau tania, o tau whaarenia, o tau waai, mai ngātia, e o tau whaia ia lawa mea. O ngāti o tau, ia o ngātua, e o ngā ngātia. Me uku a mea. That's why I
because you loved me before the foundation of the world. Father, righteous one, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you have sent me. I have made your name known to them, and will continue to make it known, so that the love with which you love me may be in them, so that I may be in them. This is the gospel of the Lord. His memories, his death, and his glorious resurrection. As we begin with the three symbols, that the church signifies the life of each and every one of us. From baptism, where life begins, our first encounter with God through God's Holy Spirit and the Word. And then the second encounter is the encounter through God's words, which the Word of God gave the light and enlightened the life of Mapu and his parents. As we have heard the stories, each and every one of us present here, there is always a story to be told, a story to be celebrated. How we encounter Mapu, how we connect as a family, as a friends, as a co-workers, and a co-pilgrimage on this journey. Those who trust in Jesus Christ, we join our prayers to peace. Monisi sa peret sama, boleh berfire wai lona sufifia. Dia bau kiri lat sobre file bu, mai fa mafan fene. Dia fa lo tselina ila sobre fa moi moi. Ile ole fa mafan. Lo tsepena ina Yesu, moe fa tswa yitsi. Ola tsa tswo le mane God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people. Hear the prayers we offer for our departed brother Mapu. Cleanse the hem of his sin and grant him the fullness of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen.
and children and families. For now, I'd like to say a big, big thank you to the Aroha Care Facility where Rudy was taken care of down in Taita. They've done a marvelous job. We couldn't ask for anything better for Aroha. My prayers from my heart and my family. Please keep doing it for the rest of the country. God bless. And then for the rest of our families, non-Samoan speaking friends, I hereby acknowledge your presence in the sight of God. You brought warmth, you brought love, you brought everything that needs to be given at this particular time in our lives. We ask you to accept our humble thank yous. I know you all, pastors. I can name you all, but I don't want to. In case I miss somebody, you are all precious in me, in my life, in my family, and in my children. God bless you all. See you in the hall. Thank you. Solo now, from now. Fipuna finga fitu olela. Animalu maile matani. Abo tu matani. La openina.
Petone, mo Hugh mata, pai o tātou mātuta whātasi le nei tai au. Ia, ori mātou ngā whātai tere pai o sā mōras das, pai o ngā tātou o whanga o poto, ia e le toi o se whakatalang, sau se taini a Reid, pai o se tātou tālu, nei tai o tai au. Ia, sā a mai a whakamoe moe, o se sione o sā koe si o tātou tama. Ia, no kuanga o whakena o tātou o te iwang iai, e kuna ngāma tumu whāwala. It's the